Merry Christmas everyone. Manipod po dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ada kami dito ay Calle Castillo. Iti Panakas Centro, iti syudad, iti Tenerife. Kakabsat na. Da kami po picture-picture, tamadama kami po agbuya kadagiti nagpipintas nga Christmas decoration iti kalkalya po. Ayan. Tadi kinadri kinisya mir. Hello. Ayan kakabsat. Kasto iti kalya. Merry Christmas. Alas. Ayan. Alas ko dito ya po. Alas 7. Alas 7 iti malong. Ayan. Hello kata kayo amin. Dito ya po ti Santa Cruz, Tenerife, Spain, Calle Castillo. Ayan. Edric, ganyan. Picture. Amo nga makita style itatatid dakwanan. Ayan. Natabang picture taking kami po. Dati, yan. Ado, napintas dati ay kalkalirat ta. Sumangat, apagsangat po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po mabuhay-buhay. Da kami dito yung pasyar matatahan kano lang alalay to braak. Ay isang yan. Everybody is happy. Hello. Everybody is happy. Kakabsat, Merry Christmas everyone. Awan ti COVID dito yun ta awan ti social distancing on. Kanya-kanyang pan. Yan na po. Kita yo po iti kinaragsak dagiti tao. Uray no kasano krisis ko adto papasyar. Ayan kakabsat ganyan. Ano ni ko dag? Wow. Nga mga guno ni. Yan. Dajay kakabsat. Ay ang kakabsat ken gagayem manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nagbibideo na kaputa nagadung tao tatana Ato ti tao ti kalkalya tatata siyempre sabay ti Pasko po. Lunes ngom na Lunes fiesta. Ayan kakabsat ken gagayem. Ayan apo, ayan. Makita yo apo iti kinaragsa ada kita tao iti social distancing. Awan ti social distancing dito yes. Yan. Happy watching everyone. Manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ito kaya po iti Christmas decoration. Wow, talagang kuha. Hello. Kami na. Ko malobot dati pag kuha ko ndak pa nakita tay kapintas. Kasi nung picture ka dito kumadamati nakadulogam. Lagpa-picture kayo. Picture. Arregla tu pelo, mi amor. Venga. 1, 2, Edric. Otra. Bien. Vamos. Te lo paso, mamá.
Santa Claus. Jesus is far away. You better watch cry. You better watch out. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayo ka absat. Da kami apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin apo. Ngagbuy-buya iti Liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much for watching. Ako naka-open amin dagiti paggatangan. Tadi apo ti paggatangan ti aglalaok. Naka-open dag pa ba? Agpababa dati apo ti agong ko. Yan. Kaya talagang ayan na pa. Ayan, kasi Christmas in our hearts. Santa Claus is coming. Daisingwal. Panyo lang. Bing. Baki. Bagi aquí. Ayan. Edric, tú no sé para conmigo. If no, ¿dónde está Edric? Oh. Mira. Qué bueno. Vamos, espera aquí. This is our place, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Those who wants to take their vacation, try to visit Santa Cruz, Tenerife, Spain. The beautiful place for you to see in Canary Island. This is the heart of the city, the Santa Cruz, Tenerife, Spain. We are here in the Castillo Street. The center, the heart of the city. Yan. Mga gustong magbakasyon dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain, puntahan nyo po ang Canary Island, Santa Cruz, para makita po nyo po ang ganda, ang aming kinaroroonan ng mga Pilipino. Thank you very much. Ayan. Wala na yung social distancing dito. Ayan. Nag-aakbayan ng mga mag-asawa, mag-shota. Mga kaibigan. Ayan, Mama Ista. Okay, go. Vamos, Mama Ista. Mega akabadi ikon. Thank you very much to all viewers. I am inviting you to please visit Santa Cruz, Tenerife, Spain, in Canary Island. Yan, Merry Christmas to one and all. Yan kakabsat. Maligayang panonood sa aking live video. Ito ay kuha sa Santa Cruz, Tenerife, Spain for
the host of Liwliwa Kenray dagiti OFWs nga Ilocano. Makikita nyo po ang kagandahan ng aming kinaroroonan ngayon. And Castillo Street, Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan mga kaibigan, daming tao. Di ba alam? Di ba Edric? Yan. Thank you very much. If you want to take your vacation here in Santa Cruz, Tenerife, Spain, visit Canary Island. Yan. Busy ang mga tao na namamasyal, mga kaibigan. Yan. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Maraming tao mga kaibigan. Ayan na po. Paskwa kakabsat ken gagayan. Christmas in our hearts nga kunada. Ayan. No Lord, no stranger. Ayan. Oh! Hala, guwapo. Ayan. Mira. Vamos por allí. Oh, another. Then one foggy Christmas tree. Tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Mamoy ay ka basabay ng maluwat dati pag vlog video. Police. Napukaw ti paltog na police. Okay. Kapag kami po iti next attraction. Next attraction nga Cornada. Kami po dito in Santa Cruz, Tenerife, Spain. Paspasyal kami, magmag na. Santa Cruz, Tenerife. Que castaña. Que rico castaña. Yan, que guapo. Ay, ano? Ayan, naka-live ka, oh. Ayan, ito na yung ating consultant sa Liwliwa Kenray. Ngayon, ito ay mag-sponsor sa Grand Finals. Yan ang may-ari ng Gangnam Food Station dito sa Santa Cruz, Tenerife, Spain. Makikita mo sa YouTube ko to. Ito na si Maidos ng Gangnam Food Station sa Santa Cruz. Yan. Ayan, ganda naman to. Oh, ganda naman to. Oh, Edric, aki. Alas dos. Que guapo. Que Edric. Que guapo. Yan, mga kasamahan ko. Edric, ayan. Ayan, sa YouTube, makikita nyo to sa YouTube. Sa YouTube. YouTube. Yan, oh. Ganda naman dito, oh. Habla Tagalog. Sindayo. Kaya nga, ilabas din namin para kasi bukas walang pasok, hindi kami patakbo-takbo. Kung tempo. Ciao! Sino pa niya lang
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Your first fun is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Yan. Another. Sad, daming tao. Maraming tao. Maraming tao. Sa akin na lang ako makano. Yan ako. Santa Cruz, Tenerife, Spain. Daming tao mga kaibigan.